Muai ubreu ubala pendap ya kajing pulih doktor Sumar breu. Ulaya kenduk ya kajing ja aksiden badu no ya ke wei kejat. Henry ulay yang rang ba bat sedang no dala kajong kejaka Sumar ban ya kabasyong kelikti hayeng. Latip kerteng ya uni ureu sir uba klem syem pendam Hadien ba ulaya kenduk ya kirai raidam jong kajing kum u doktor Nichwa LS nong tudu. U doktor Nichwa ude ukun prangsngi jong kakong pilis nong tudu bad lid suja bad usyong usa hasnong Khliehriat kabadan ha East Jaintia Hills District. U doktor Nichwa ula pendap ya kajing puli MD Doctor of Medicine Hasaf Darjong Hospital New Delhi. Warjar arpau pada kamu ada depo reh na sob terjang Hospital New Delhi ya ke MD yang the yo le kamu gold medalist ya ke pharmacology yang gold medalist in Delhi namanya wan hi ada pendep ka fellowship ke yang ke diabetologist kawading ya ke napo London United Kingdom tada dep dulu ke training ada Apollo Hospital New Delhi nete wan hi tekre kamu senior resident sob terjang hospital hi New Delhi nete wan hi resign in the central government kreno cha ki industry ka Mumbai ka Bharat Seraman Vaccines Private Limited mana kamu medical specialist medical advisor the kre lachi arsenam hektar Kajing kelaba ha kajing jong u doktor Nichwa kalong katba udang wan pai shalayeng namar ba uyo shuti ha kamit senya khan nyau tarik nai lur ar hajar ar puar katba udang apar lok hamau blai shalong ulangat ha kajing ja aksiden ka bashir khai ha kaba kawai katrok kit jhur kalaban ya ka kejat jong u hadu ba unda du no shilyang ka kejat bat menta la pendat ya ka kejat da unar. the one pai no chelongในบรรดากรรมมันก็คำขึ้นจาก vacation แต่ให้กินนี้ที่บรรดา vacation ยังงาแต่aku wikis ni the one the thau khiแต่pensinga geri ha mau beli mah de beteแต่กำลัง upper แล้วก็แต่ทำกับจริงจังมากก็วันก็ตรอกแต่งัดก็อย่างงั้นแต่kita kejinjia untuk kejing yang the do kejat tibiang my leg was amputated and then it was very difficult moment dan ide wan hi dati akjut arbanai tam negrims te ingu oi perlok negrims ki sinira ki wada pat slienga wada yok biang kejing marsin nete wan hi temut biang ulai sedali ulai join biang ke central government ki kam ada pembaik ta ke wikesi for step ni dia kai snyau khiao sin khia chat om ni dia tau lai la ta dam no de bete ta sedang no perkat ba wan pai no cha district ke yong ngam Hadien katu kat Nepor, u doktor Nichwa ularai ba unum syong klikti hayeng hasem, Henry un pendan kam yala ka jing puli bat jing pitbet ne experience kum u doktor da ka baseng no ya ka jaka ai jing sumar ka batip kum kamaya Multi Speciality Clinic khnang ban ai jing sumar ka babiang ne ki nongpang ki basyong basa hari lum jantia.
Ya kani kejaka ai jing sumar la plipat ba ya ka hakas ngining kong menta katayau da u menteri ke sorkar jilla bad u MLA kathan u ba kermen shalla ha ka jingdon lang u deputy commissioner ka East Jaintia u Abhilash Baranwat u OC ka Khliehriat police station u W Nong Tudu u Father Yonis Pakma Parish Priest Khliehriat ha ka jingalang ka bala penya da ka Dr. Junita Kindat. We have 2 OPDs. We have 4 beds emergency for now. Yes. And we have all the pathological labs here only. Behind this screen. Yes. This person with the physiotherapy. Okay. Physiotherapy plus, of course, for medical managing. A rock fall down on him while he walked. And he lost his paralyzed arm. He only get operated from Dr. Bernard and now he's here. It will take him months. So you have a physiotherapist also? Yeah, physiotherapist is a doctor who anchor. Acha, physiotherapist. Okay. So for now it's... Itu di kandok dah. What do you call it? They call that... Acha. No, they have kind of massive. I forgot the exact... Chiropractor. Yes. Chiropractor. Yeah, those are the ones. That is nice. I want to go once. Yeah, it's there. It's available. Just to see I heard you don't use this one. yes one. But I don't know what they said. But some scared me, so they said, if they made a mistake, you'll be paralyzed. And that was the issues. So your pathology lab is? Yes. Behind here we just take a collection of all blood samples and then we send it to the lab. Okay. This is just a Lab collection. Lab is this specific or? No, another district. Because there are some, because we don't take the district one. Because we don't have the machine here that do some of the specific pathologies. We were lying to one. Nang duna ke healthcare system, nang duna ke specialist ni terperkat no why not ka multi speciality. Yo ne ba ja chnong, yo kre ba da chnong to ni de lai chin. Ta da why ke ni ka maya multi speciality clinic. Ta up to the dap chi tiaw why ka ne ke na patient day. Hari ni the bon ki specialist ki one the timing ki yong ki nga kamu general consultant kamu diabetologist em mana kesini ni upai kesini yang dong sedang the MK kini ops the MK ENT specialist the MK ophthalmologist the MK physiotherapy lah ini kedelak lu dia ki blood test for orang dong sedang ini kam ka vision, kam ka plan ka yang ni, kam ka project boy Hadien ru nyau benai de ni dawan ra yaki scanning la kam tam yaki x-ray wa ka ultrasound yang ye pembiang ya ka healthcare system ya ka istantia nang ki bru yang ni duk de ki lai jengai bon ni chini chathan yang ni bon ki waduk ki wa jenjar mo the Hajan kami hopefully this will be very helpful for the people of East Jaintia. Kerman skema wa nga wada yo kani kejini marsin ta kerman skema wa ye safe ye ki padba kat wa ye mi ya da ka boarding start ko da pure ta kerman skema blind na jrong kam bada padman ka ka destiny ke yonga kerman skema wa ku ye nga ka ku ki tim ki yonga ku ye ki perlu projor ki wa irap nga nyenya kani Maya Multi Speciality Clinic ke Istantia district ke kani kejaka jing sumar kadan harut ke surok ba NH6
Hadien ke Khliehriat Police Station di Khliehriat East Jaintia Hills District. Kadai ke jaka ai jing sumar ya ki jat jing pang mabun jat lingba ki doktor ki balap pendebit kum ki gynecology, ENT, ophthalmology, physiology, bad kiwei katba ya ke x-ray, scanning, ultrasound shen sabu ha kadai ke jaka sumar. Kijat jingpang balaban sumar ha kani ke jaka ai jing sumar kilong ke jingpang stroke, high BP, diabetics, thyroid, ki jingpang ki bayadai bat ki kenthai, ki khanna, ki bayadai bat khamat ki skor na lor ki wei. Ini dapat iluti kam ke kenja stroke, stroke patient, high BP, diabetic foot, diabetic neuropathy, and all those related with diabetics, thyroids. And also we provide physiotherapy of every like neuro physiotherapy. We have our physiotherapists here. Ta yaki bru kiwa kejut yaki wa daw mutmo kam tu manapoi ki ta em kam evaluate ki ta da ong yo chapoi doktor put le em ini. Ta ki doktor kenthai le ne benta ki kenthai de em ini. Doktor ki khamat ki skor le de em ini. Để biết tên hi tại em hi ki VKR ki yong ki khana là để em ki general MBBS ki yong i là để em ki lese mut hi ni ki te to ki speciality ki ma ki te to ki healthcare ki waji provide hi ni maya multi speciality clinic kum ka jing plan ka yong ha mo một man một lai cha Singapore một lai cha Canada in the year of một how news nem một lai cha Singapore kam và the yok ya ka offer mo kre chai tai ta kat wa da aksiden kam ni ta mio deu lai chengai kat ke jingmut ta kemut ke pelam yang au mi no da India ulai no sebaru kre group tangwa tiba selendet ejnim boy the kwa ublayer ne hatnok ta ngop te dia ke jinjia ke wadu ke kjat ma ta nei te wan hi taman kermen scam wa jang selendet wa kwa ublay chengai wa kwa ublay em hatnong la jong uyarap yaki bro kat benyim ye ka district yang kita next kan wa kani to ka celendet mapor MICU la ju perkat lu bah dah hadu kat ni la perkat ye lu bah wa to kani boy de benta lai yang ta kat dalam new tip ta bai ki por cekman dau pai wa hadu yo bidor blai nga yo biang blai nga wan ra ya ketika healthcare system ka wabiang cha po state ya te ta sa hamon blai kat na bor yang kat ang yim ya na uperchala Haga jingkran uba akermen ula ong ba u doktor nong tudu udon kathong ban ai jingshakri shabar jongkari henry ha ka jingya lenti umla bantip ya ka jingthmu bana shalendet jong ublei le si ublei u ibet ye u banne hapo ka district. When you give your inaugurate, but why Yakanika Maya Multi Speciality Clinic? Woman go pair ba, go to you if you come tam hang the time going in. They need what can I be? That's why you could play the lock, bro. What you get out of man yanga one Haganiski. Hagatu ski masan phone na yung miss ongi wa now inaugurate ongi Hagiski light. The Marsan Kanagi will talk Ganigi Clinic ni Bahak Ngau Punichwa the Debbie Paromi, or OM get to move on. Hete pour up strong marketing clam Ngao, Nipa Hadien were your Jintiba Yajinjia Yongo, your HM Hadien later HM Slimbai, were Kiva the Jia, your Iparom, the canals of Pangani getting to move on over, the Dauto Nebenta, the Bahak Miat Yongi Paipa, but come to the Wom 2M. Ko pelajar tu ini, to kini klinik wo uran ika lene pelajar ka to EMK mir ki doktor. Ini nalen yang upayu niswa. Dah kita kemsen
kejinglong ke yang wa peman ya ki tuan ki perlu ki doktor ki lang hini wa ya contribute le ni kre lang cirup pada peman ya ki klinik wa lai bai de ni peman tasau su bahus niau kejing temu ke yang ki but sekau dia hi kam ki berumah kejing lai yang kam ki bru cipon ki i mat Jadi pai condition puyu ringan tudang puyu you are very strong. Ba ile kamte. Wa puyu cing imyong ukwa oman kauvino doktor bat ulai serve lene ulai likre cekwi tuan kiri. Kete to cing temu yo cing im. Urwa ikwa iwa cing im iwa ya kanam ku brom bat ulai li kre ya kam ku dang bha lene hajrong chuchu. Kila thik kam kite cing temu yang ki tang ha cing lai luti yang ki uplam yu tip ke yi temu yang leni boim kwa cha uplai wato uni kat kani kasap ka talent ko de yo to kam unne ha kani ka thain ke yi tapi yu mo do cing kemen ngai yu sup ha yo yu pi bo pi mb te kemsen ba kam jo lo chikri yi tasau kemen wa ha kite cing lai luti mo laman kat wa man le ikam ki bru sau si por wa ki yi le uplai han renga kani chicken wa kini to kemon yang uplai ni benta yo yata deki hajar tli leni kita ki mensen ki badang yo ke jing chikri ke yang pi kini to kadau wo uplai upne pensa pi wa eu pi galat ulai chitai to em ke purpose ki yang pi wo chikri ye ki em kam iba miu len ye gata ki East Hills tang bon ki jing duna haki benta ki wo per tang ngai skemo kamtam ha hel issues mo langba yang ni klinik yang pi da yo ichpon kita ki jing yaram ku beli chipon pi but miss like kamjo ki doktor ro kat ki we contribute but kamjo like ki staff ki we kre lang ha ni klinik ini le yang i le ki ye re duai no plai wa ki jing tmu yang pi uman ki success but kamu no mi kmat nagan ki thain yo le se mi benta pa yu wanga ye em lang chru pi siao pha pentip yang langba ka phone le ni langba ki jing tho kat wa ye pi saba pentip ki badang kam sao thu chipon gi badang to kam tadang yo ye klam ye gani kam ong personally te yo le se ki penta wa ngai ye kre lang chru pi sa ba pintim nali yo nga kam nom ikmat kwa au ye kre lang chru pi badu wat kilat kiluti kam nu gi rap hanrei wat nali yong ke district yong ila yo le se ki proposal ki yong pi hawo bo pi sa ba pintim khnang wa nga la yo bot den lang chru pi yo ye man ki job ki jing lai luti. I hope that this will be a shot in the arm for the entire district in terms of the medical care, so that people do not have to travel long. As Deputy Commissioner of the district, I congratulate Dr. Nishwa, I congratulate the people of the district, and I wish them all the best. I hope and I pray that Multi Speciality Clinic, a Multi Speciality Clinic, will provide the best-in-class services so that people from East Hills do not have to travel far and wide for their health needs. Thank you. Congratulations. Ngampoi perkhat bangan long kumni le se kadai kamon jong ublei ba ukwa yang banne hapo ka district phla u Dr. Nishwa ulaya thu ba ka jing plie ya kane ka jaka ai jing sumar kadai namar ba umla shu banya lenti se jingai but usem ya ka kum ke jing sedang ban yang hala ki jong ki kijan dan kepat tragedi ke wa jaya armutur dauman kami udawai kerpang ye kani to umie de rai sejenai ke jing sekiat to kete ta boy da kwa hu blai o penyuluti yang au emoche ini ta seno da kani as a startup ya kipaj ba yang ke East Hill District yo ki ka healthcare ka wabiang heni the way hakate ko kom wa ki pun ki specialty wa heni ki rowan ha ki por ki yang ki timing na mitele ki pathological test ki blood test the polu di heni wara ki ECG ki x-ray ki te ki machine dawan ki Hadien habot the kermen scam wa kani ka startup ke yang heni to na ka benta ka jingbha yang ke East Hill District like you janjaru mere sejengai hamtam bon na ikiwa the kjut the stroke the high BP ki diabetics bon ki burki yang iwa the loss ki jing im yang ki tang haka pocong hapok geri ubet selang
The Kermen Skema, Wakani, start up, Ukuku, Plie, Iwara, Yo Mankam Manjamga, Imslam, Usatnam, Haka East Jantia Hill District, Kopechipon.